mérhetetlen tisztelettel és szűnni nem akaró szeretettel köszöntelek a Gálorfi nevű YouTube csatornámon. Az én nevem Attila, és ma újra a szlovákok szemszögéből értelmezett trianoni békediktátumról lesz szó, vagyis hogyan látják kicsivel jobban belelátó emberek, akik tanulmányozták az eseményeket, ezt a mai ember szemével. Érdekes dolgokat és szemléleti különbségeket tudtunk meg az előző videóban, ahol az utcaemberét kérdezték a magyarokról, akik az elcsatolt mai Szlovákia területén élnek, de nem is húzom a szót, akkor lássunk neki. Nerespektovali ani princíp samourčenia národov, ktorý proklamovali pre novovytvorené štátne útvary. A z tohto hľadiska môžeme konštatovať, že trianonská hranica je nespravodlivá. Trianon a magyar közgondolkodásban egyszerre jelenti a történelmi Magyarország felbomlását és annak máigható következményeit, így például a határon túli magyar közösségek kialakulását. Az első világháború végén Magyarországtól elszakadt nemzetek értelmezése ettől a képtől alapjaiban különbözik. Így a szlovák történészek is nagyon sokáig úgy tekintettek a magyar állam felbomlására, mint az 1000 éves magyar elnyomás alóli felszabadulásra és a magyarokra mért jogos büntetésre. De mit gondolnak Trianonról a mai szlovák történészek, akik a következő nemzedékek történeti tudatát és magyarságképét leginkább formálják? Nie v tom bol problém, že monarchia bola multinacionálna, ale v tom bol problém, v tom vidím problém, že tí ľudia, obyvatelia tejto, teraz myslím na Uhorsko, sa s Uhorskom nestotožnili do takej miery, aby v 18. roku, keď došlo na lámanie chleba, si tí obyvatelia povedali, alebo elity, chceme byť jednoznačne Uhorsku. Ale ja by som to povedal priamo, že to je zodpovednosť bývalých uhorských vládnych elít. Érdekes ezt hallani egy szlovák történésztől, és azt hiszem, elég sok igazság van ezekben a szavakban, amely a magyar elit felelősségét húzza alá. My vieme povedať v Maďarsku, že vinný je Károly so svojou nešikovnou pacifistickou politikou. Niekto povie, že vinný je Kun, lebo sa chcel spojiť s nejakým bolševizmom, áno. Ale nikto nepovie, že vinný je Aponi, vinný je Vekerle, že vinní sú tieto elity, ktoré jednoducho spôsobili tento stav. Maďarská politika sa bála veľkého slovanského hnutia, veľkého Ruska, hľadala nejakých spojencov možno v Nemecku alebo niekde inde. Zase tie národnosti, ako boli Slováci alebo Rusíni, boli málo rozvinuté a nemali možnosť si ani poriadne vytvoriť nejakú inteligenciu a vlastne oni boli obviňované z toho, že sú nespolahlivé, že sú panslavistické, čo bolo teda ako absurdné, myslím si. Je ale otázka, že či by náhodou Uhorsko sa nerozpadlo aj skôr. Keby dostali naozaj tie národnosti tie práva, ešte dajme tomu v tých 40. rokoch alebo v tých 60. rokoch, tak možno ten polčas rozpadu by bol ešte rýchlejší. Valahol a mai ember szemével nézve, én is láttam az akkori gazdag elitnek a hibáit, amik oda vezettek, hogy a szlovákok és ruszimok nem tudtak azonosulni Magyarországgal, a magyar kultúrával. Személyesen kisgyermekként sokszor hallottam a nagyok beszélgetései során, hogy a magyar gazdák engedték Erdélybe beözönleni az oláhokat, mert azok nem ugattak vissza még akkor sem, ha egy buta dolgot kellett elvégezni. És ez a mai napig is így van. A magyarok nem akarnak rossz munkát elvégezni, hanem szólnak, hogy ez nincs így jól. De az oláhok megcsinálják, bármi is legyen a következmény, és ha valami nem jó, akkor egyszerűen azt mondják, hogy a főnök mondta, hogy csináljuk meg, és meg is csinálják. Itt sokat lehetne még mondani, de most a szlovákokról van szó, úgyhogy hallgassuk tovább. Ale na túto otázku je ťažko odpovedať, pretože sme to neprežili a nevieme, či by teda nastala nejaká zhoda a či by Uhorsko bolo nejakým vzorovým štátom v strednej Európe, nejakým multietnickým, ktorý by sa vytvoril, alebo či by to smerovalo k ešte rýchlejšiemu rozdeleniu. Rakúsko-Uhorsko bolo iniciátorom Prvej svetovej vojny a netreba skrývať, že nebolo pasívnym subjektom tejto vojny. Naopak veľmi aktívnym. Áno, ty sa zo začiatku vojnu nechcel, ale potom sa s ňou stotožnil a vlastne stal sa jej symbolom a stálo ho to nakoniec aj život. Maďarizácia určite ohrozovala do značnej miery existenciu Slovákov. Myslím si, že ohrozovala. Slovákov zachraňovala vysoká natalita, vysoký prírastok
prirodzení. Slovenské rodiny mali veľa detí, rodilo sa tu veľa detí. Sajnos a magyarosítás túl későn kezdődött, és akkor már megvoltak a nagy német szász közösségek is, akik mi tagadás, a románokat kedvelték jobban, sőt a románok is nálunk nagyon elszaporodtak. De most Erdélyben és szerintem Szlovákiában is a románosítás és szlovákosítás folyt sokáig, ami Erdélyben most egy nagyobb sebességre is van kapcsolva, mert nő a félelem az elit soraiban a magyaroktól. Szlovákia sokkal civilizáltabb, mint Románia, és sokkal jobb a magyaroknak most ottan, mint nekünk itt. De vannak kulturális összekötők is népeink közt. Ez így van. Milyen igaz szó, hogy a magas termékenység mentette meg a szlovákokat, és ezt figyelembe kell mi is vegyük az elszakított területeken, ha nem akarunk eltűnni. Na druhej strane, tým, že Slováci nemali žiadne inštitúcie, že vlastne potom v rámci maďarizácie boli zrušené aj 3 gymnázia, potom ešte aj Matica Slovenská, teda v tých 70. rokoch, tak zbytočne začali zaostávať. Neviem, že či by úplne sa asimilovali Slováci, to si myslím, že asi nie. To obyvateľstvo bolo rurálne, žilo v horskom teréne, v tých dolinách, takže miera, tá dostupnosť tej maďarizácie tam bola minimálna. Zmaďarizovať sa dali mestá, tam sa skutočne dali. Így van, azért voltak sikeresek az oláhok is, mert nem városi környezetben éltek, még most is nehezükre esik a városi élet. Asimilovať, inteligencia sa dala asimilovať, ale tých 90% obyvateľov, jeden maďarský učiteľ alebo maďarský kňaz s nimi jednoducho nevedel pohnúť. Jednoducho predstaviť si, že Slováci stáli na prahu existencie alebo nad priepasťou vlastného zániku, to jednoducho nezodpovedalo pravde. Túto verziu kultivovalo Československo hneď po svojom vzniku, aby sa legitimizoval vznik republiky a ukázal sa Slovákom jasne, pozrite sa, nebyť Československa, tak dnes už všetci kvákate po maďarsky. Ma oslovila kniha maďarského historika Gyula Szekfyho, ktorý vlastne hovorí o tom, že boli to skôr tí asimilanti, ktorí vlastne boli produktom tejto asimilačnej politiky, ktorí boli veľmi horliví maďarizátori, čiže neboli to tí samotní Maďari a vlastne ako keby spätne poškodzovali teda to Maďarsko a zabraňovali tomu dorozumeniu. Čiže oni chceli rýchlo asimilovať, vytvoriť ten veľký maďarský národ bez ohľadu na to, teda, čo to v podstate priniesie. Valahogy ezekben a gondolatokban rólunk, magyarokról eszembe jut a jelenlegi Románia, amely ugyanúgy asszimilálni szeretné az összes népet, aki a területén él, és részben a romákkal már majdnem teljesen megtörtént. A görög, bulgár kisebbségekről nem is beszélve, akik már szinte nem is léteznek, annyira elrománosították őket. Picit olyan, mint amikor a fagyi visszanyal, mert túl későn ébredt fel a magyar elit, és túl távoli világból szemlélte a magyar realitást, és ennek következményei voltak, vannak most is. Maďarom nešlo o likvidáciu fyzicky osôb inorečových ako Maďarov, ale išlo o ich pomaďarčovanie a to znamená v konečnom dôsledku znemožnenie vytvorenia národných spoločenstiev. To znamená, že nebolo žiaduce pre maďarské politické elity, aby sa vytvoril nejaký slovenský národ, ktorý by mal nejaké svoje vlastné územie a tým by ohrozil územnú integritu celého kráľovstva. Szerintem ez részigazság, mert ha bele akartak volna avatkozni a szlovákok vagy az oláhok ellehetetlenítésébe, akkor csak szét kellett volna osztani a közösségeket, megkeverni, ahogy a románok meg is tették az erdélyi magyarok tekintetében, a kilakoltatások és a románok betelepítésével. Szóval ezzel nem értek egyet. És pont ez volt a magyar elit hibája, hogy túl sokáig álomvilágban élt. Samozrejme bolo. V tomto prípade trianonské hranice v žiadnom prípade nerešpektovali etnickú líniu, nerešpektovali ani princíp samourčenia národov, ktorý proklamovali pre novovytvorené štátne útvary. A z tohto hľadiska môžeme konštatovať, že trianonská hranica je nespravodlivá. Ezzel szerintem a teljes magyarság egyetért. Keď sa zišli diplomati v Paríži, tam sa jednalo o tom, že akým spôsobom bude Maďarsko potrestané. A samozrejme, že maďarizačná politika bola vytiahnutá predovšetkým českými politikmi a presviečali svetovú verejnosť o tom,
že nie je možné za súčasného rozloženia etník v rámci Uhorska určiť nejakým spôsobom logickú hranicu, pretože tá národnostná politika jednoducho tie štatistiky tak ovplyvnila, že tú hranicu, ak by mali kresliť podľa tých výsledkov z roku 1910, ku ktorým sa odvolávala maďarská politická elita, tak by nezodpovedali realite. To bolo veľmi ťažké vytvoriť nejaké hranice, ktoré by boli etnicky úplne spravodlivé. Takže tu sa ale brali do úvahy aj princípe nielen etnické, ale aj geografické alebo nejaké strategické, vojenské, podľa ktorých sa tieto hranice kreslili. No a ukazovalo sa, keď sa už mali teda vytvoriť tie hranice, ako najspodnejšia hranica teda rieky, a to je vlastne rieka Dunaj ako veľtok a potom Ipel, ktorý súvisí s Dunajom. Nikto netvrdí, viete, že tie hranice boli najspravodlivejšie, ako mohli byť. Skôr tvrdíme, že spravodlivé hranice sa jednoducho v strednej Európe viesť nedali. Így van, semmiképpen sem igazságosak, mert sok millió magyart vágtak el az anyaföldtől, a történelmi Magyarországtól. Ale mohli byť spravodlivejšie. Áno, na tom sa asi určite zhodneme. Len viete, tá miera toho národného egoizmu, ktorá vždy funguje a všade, keď máte možnosť, prečo si neurvať viac, áno. Československé nároky boli veľké a siahali aj do hĺbky dnešného Maďarska. Boli zdôvodňované všelijakými pseudoargumentami. Prečo chcieť od dohody, aby tá Európa vyzerala inak? To, že Wilson niečo deklaroval a potom to tisíckrát poprel, to sa nepoprelo len v prípade Strednej Európy. Pozrite sa na Írov, pozrite sa na Indov, pozrite sa na Južnú Afriku, pozrite sa na Arabov. Áno? Veď to boli všetko prípady, ktoré mala riešiť Parížská mierová konferencia a neriešila ich. Jednoducho odsunuli ich, oni sa potom ako kostlivci vyvalovali z tej. Így van, rengeteg igazságtalan határt húztak a nyugati hatalmak, és Magyarország volt a legigazságtalanul széttépett ország, amit soha nem lehet feledni. Skrine. Pochopiteľne, tá národnostná politika mala mnohé deficity. Pochopiteľne, Maďar sa nikdy v tejto republike nemohol cítiť ako doma. Ale my vieme prečo, lebo žiadna menšina v Strednej Európe nie je šťastná, že je menšinou. Absolútne žiadna. Ukážte mi, ktorá. Tie v Maďarsku sú šťastné? Nie sú. Ani u nás nie sú šťastné. Nikdy nie sú šťastné. Áno? Tá národnostná politika bola, a tie štandardy, ktoré boli určite neporovnateľné s tým, čo bolo v Uhorsku. Určite neporovnateľné. Ja poznám dobre jedno aj druhé. Viete, v Uhorsku nemali Slováci vlastné školy, nemali spolky, zatiaľ čo tí Maďari v Československu sa postupne dočkali všetkého. Mali normálne politické strany, ktoré si normálne sa volili poslanci, mohli fungovať v celoštátnom parlamente. Hát a magyar iskolák meg minden azok megvoltak, mert Magyarország csinálta Magyarországon őket. És a sok igazságtalanság, ami a magyarokkal történt, arról nem is beszélünk, mert napokig, hónapokig lehetne őket sorolni. Mali svoje spolky, všetko a opakujem, ak sa necítili dobre, je to aj preto, že oni jednoducho nemali tie menšinové návyky, nemali tú menšinovú stratégiu. Veď tí ľudia z večera do rána sa ocitli v postavení menšiny. To musel byť strašný šok pre tých ľudí. Tie formy demokratického štátu, kde vymožiteľnosť práva je väčšia ako možno v nejakom autoritatívnom režime, kde tie práva tej národnosti sú ťažko vymožiteľné. Teda v potrianonskom Maďarsku žilo asi 15% nemaďarských obyvateľov a ich postavenie, myslím si, ako z toho národnostného alebo kultúrneho hľadiska bolo oveľa zložitejšie, ako bolo napríklad postavenie maďarskej menšiny v Československu. Tam bol skôr psychický problém, že maďarská menšina, ktorá sa tu vytvorila, nemala nikdy pocit, že je menšinou. Vždy žili tu obyvatelia v tom, že sú súčasťou národa, ktorého teda rečou sa hovorí v Uhorsku a tak ďalej. A teraz zrazu sa ocitli v úplne inom postavení, v postavení menšiny. Čiže musel to byť šok a bol to určite šok pre týchto ľudí. Sajnos a mai napig tart a sokkoló érzés, élénken jelen van a magyarságtudatban, és ez nem is múlik el, ameddig részlegesen nem kezdenek visszatérni a magyar lakta területek, legalábbis részben. Tie národnostné práva na území prvej Československej republiky boli ešte oklieštenejšie, než je to v súčasnosti. To je napríklad
pri politike pripomínania si. Napríklad štátna hymna Maďarska sa nemohla vôbec hrávať, alebo návšteva kostolov na svätého Štefana Kráľa, oslavovanie maďarských národných sviatkov, ako napríklad revolúcie 48-49, to bolo neakceptovateľné. Nielen, že to bolo neakceptovateľné, to bolo trestané. Tento stav fakticky trvá až do súčasnosti. Maďarské národné požiadavky nie sú akceptované, neboli akceptované. Ak sa predostrú pred verejnosť, tak stanú sa obrovským problémom pre verejnú diskusiu, a v konečnom dôsledku vidíme, že... Szeretném ezeket az igaz mondatokat hallani a román történészektől is, ahelyett, hogy történelem hamisítással foglalkoznának. Ahogy mondtam, két annyira különböző kultúra, hogy nincs is mit összehasonlítani. V tých maďarských komunitách, ktoré žijú za trianonskou hranicou, presadzovanie takýchto národných požiadaviek je kontraproduktívne, pretože v tých väčšinových spoločnostiach vyvolajú natoľko silnú citovú reakciu, že tá legislatíva alebo aj tá mentalita toho väčšinového obyvateľstva je potom protimaďarsky naladená. To znamená, že v tomto prípade by bolo lepšie asi miernejšie pristupovať s týmito požiadavkami a snáď asi len odporučiť, aby bolo vyčkané na lepšiu a príhodnejšiu chvíľu. Kérdésem csak az, hogy meddig kell még toleránsnak lennünk a saját földünkön, amiért magyarok vére folyt. Existuje niečo ako teda tá trauma z Trianonu, teda ten pocit takej ukrivdenosti. No a možno je to aj tým, že ten, ktorý odíde z toho vzťahu prvý, a v tomto prípade to boli Slováci, ktorí povedali, že už nechcú byť v Uhorsku, teda v tom roku 1918, a tí druhí, tí Maďari tam ostali v tom vzťahu. A ten, aj v partnerských vzťahoch to je tak, že keď jeden ostane a druhý odíde, tak ten, čo odíde, si nekladie veľa otázok o tom, prečo sa to tak stalo, a ten, čo ostane, tak vlastne sa cíti ohŕdnutý a hľadá, žije nejakým takým svojím komplexom, tak možno často do značnej miery vyrieši. Ale v tomto dosť negatívnu rolu zohráva politika, ktorá to vlastne živí tieto negatívne emócie. Lebo z negatívnych emócií sa nedá žiť, to môže viesť možno k nejakej ďalšej tragédii. Do histórie fušujú politici, tam by nemali čo robiť politici a oni instrumentalizujú. Viete, Trianon je jeden úžasná téma, ktorá dokáže mobilizovať. A na toto jeden politik nemôže rezignovať. Sajnos ameddig nem látnak minket egyenlő partnerként, sőt hangoztassák a magyarok így, a magyarok úgy, például mint Romániában, ahol a magyar ellenesség egy normalitás, addig mi nem fogunk belenyugodni, és aminek jönnie kell, az jöjjön. Žiadny politik. Preto sa to neustále využíva a preto sa vlastne masírujú mozgy, preto sa vlastne vytvárajú, pred pár dňami som čítal na Indexe, nové maďarské učebnice si vlastne osvojujú mýty o pôvode maďarského národa, ktoré už sú dávno prekonané. A teraz sa s ním oblúkom znovu vracajú. No prečo je to, preboha? Prečo je to? Stále je to o tom istom, viete? Že miesto toho, aby tí ľudia pozerali dopredu, tak stále ich nútia pozerať niekde dozadu, živiť v nich nejakú krivdu. Bavme sa o tom, že čo je príčinou toho, že teda tí Maďari tu nie sú spokojní, že sa tu necítia treba z doma. Áno, ale určite nie Trianon je príčinou. Príčinou je možno nedôvera naša voči tomu, že z Maďarska vlastne nič dobrého nikdy neprišlo. Hát ami azt illeti, a bizalmatlanságuk abból eredezik, hogy a magyarok földjét bitorolják, és ami nem az övék, mert rabolt valami, azt féltik. Azoktól, akiktől elvették a saját jogos tulajdonukat, ez esetben a magyaroktól. Magyarország 2/3 a szomszédjai, akiket védett évszázadokon át. Ez az igazság. Maďari nás vždy podviedli, viete, a nikdy nedodržali to, čo slúbili. To je taká historická skúsenosť. Takže toto je jedna z príčin, ale za to tí Maďari tunajší opäť nemôžu. Áno? Tu náš štát nemá žiadny koncept asimilačnej politiky, ako to bolo v Uhorsku. Nie je tu tlak
treba na vás vyvíjaný. Prihláste sa za Slováka, lebo ak sa prihlásite za Maďara, nemôžete študovať, nedostanete zamestnanie v štátnych službách a ja neviem čo všetko, ako budete diskriminovaní. Nič také tu neexistuje. Áno. Vy máte možnosť, máte vlastnú vysokú školu, máte vlastné spolky, máte vlastné divadlo, máte vlastnú tlač, máte vlastných poslancov. To, že sa nevedia dostať do parlamentu, je váš problém. Ez így van, a mi problémánk, hogy széthúzzunk, mert sok az áruló a magyarok közt, és ahelyett, hogy egy nagy tömb legyünk, akiket tiszteljenek és féljenek, a megosztottság miatt csak lekezelnek és semmibe vesznek, úgy általában. Sőt, a hátunk mögött kacagnak rajtunk, mennyire buták és megosztottak vagyunk mi magyarok. Interní, áno. Ináč si myslím, že to miesto v parlamente majú a je dobré, keď sú vo vláde, hoci nemusia byť akurát vo Ficovej. Že? No, My nie cudzia maďarská krajina, maďarská reč alebo kultúra a preto vzhľadom na to, že poznám mentalitu Maďarov, viem, že Trianon bude citlivou záležitosťou, pokiaľ Trianon bude platiť. Mekkora igazságot mondott ez az ember, és ahogy látom, átérzi, és ki is mondja azt, ami az igazság. Vesszen Trianon. És most akkor felteszem a kérdést, a magyar kormány miért nem érvényteleníti a békediktátumot, mert normálisan már érvényességét vesztette a bécsi döntés után. Csak egy formalitás lenne. Ez egy olyan dolog lenne, amivel a magyarok bemutathatnának egyet a nyugatnak, akik elpróbáltak minket pusztítani. Kíváncsian várom a reakciókat a komment szekcióban, és személy szerint érdekes dolgokat hallottam. Persze ebbe a témába sokkal jobban is el lehet merülni, de most ennyi elég is. Köszönöm, hogy megtekintettétek a videót, és ha tetszett, akkor osszátok meg, és utána jöhet a feliratkozás. A viszontlátásra, sziasztok!